Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Sallallahu teala hayr halkihi Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Allah Kur'an okuyan soğuklarına. Allahu Ekber. Soyuşta pataveresler. Ana ulaqtın soyuşuna pataqlarız da. Ulaqtın soyuşuna pataqlarızlar hem. Kim buna şereflik ağırsa kalmışlar. Ben patavergenden beri buna Akspay oğuz duya zümür bilesiniz yaxşı. Bu öröngө tanımal ulaqçı atçalında ösken kişi olçu. Jetörengönler bu kişi Kırgızstan 4 tarafına kadar ulaqçı olan adamdı. Buna baldarı niyet kılıp şu kişinin ruhuna bağıştap ulaq berip atışıptır. Şu kişiye hata kılgan nerse bari o kişiye tiysin, şu ulaq batağlarımızın bari şu kişiye tiysin. Bala çakasından sonra bulacak. Allahu Ekber. Oyun tırçasın. Sen ama tırçasın. Hayır güne. Başta Tez de sürekli. Kolga sakı böyle. Men uşul Acıbay Akspay'dan bir tuğan ülkesi olan. Uşul akamdan uşul mınavu kiçine yeskerip mına atın neme koyup koyuldu kiçine mınavu stadion açıp neme tuattığıyla açıp attığıyla oşağı gelip tuğanlar bu akam bu nemede görünüklü olup şu yengiş güreşte daima yürüp buyağı Özbekistan, buyağı Kazakistan'dan beri varıp gelip yürgen neme yemin şu stadionun açılığı nemesine şu acemin içine eskerip koyuldu bir tuğanları balası vardı şunu neme eskerip oturan günüyüz. Men Molobekov Qo'qonbay. Men uşul Akspay palmandan inlerinden bolam. Bu palmandı men jaş kezimden 6 klassman başlap erişip жүрген adamdan birimin. Bu Төрөбек palman şakirti bolat. Төрөбек palman Sredний Азия Қазақстан boyunca чемпион болгон. Bu Akspay palman Jeturunun gözgө görüngen en görüngen palmanı olgan. Bu kişi men aldığında hiç kanday at audarış boyunca, yengiş boyunca, banda ulaq boyunca aldığına hiç kim çıkkan emes. Bu kişini qaysı jagına maqtasan da misal üçün men emi Jalavatın açılısında bir ulaqtın nagü olgamın oşonda bir iki adam, üç adamlar jagынан ulaqtı yengip tartып alganын gözümenen görgem. Көп at audarışlarında olgan bu kişiye teң kelgen adam bolgan emes. Bu kişinin şunçalık özünün palmanına jaraşa karakteri, münözü, elgi bolgan kadır barkı öte jogorу bolчу. Bu kişinin qanday kılıp maqtasan da jaraşat. Men uşul tuğanlarına, balasına uşunçalık razı, rahmatımı aytam. Bu kişinin atı uşunday çıkış gerek bolчу. Mına bizden Qamançıga jakşı stadion qurulup attır, 5-5 çavatır. Uşun atı koyulup attır. Balasına rahmat, tuğanlarına rahmat. El bunu 5 kolda uşunçalık 100% kolda itip işenem. Bu kişiye ne maqtan aytsaң da bolat. Mına uşul örönde Jeturu dep koyat bizde. Jeturuda bu kişinin aldına çıkkan adam bolgan emes. Ушул Төрөбек palmanın şakirti olup biz ilgeri azırına porterge жүктөп alıp ulaqa barıp atpay 2 ay 3 aylap atты minip alıp ulaqtara ketedilik. Oşonda biz emi bu kişilerden atın bağıp, atın qarap, jemin ilip
Şu ulaka dayarlap beretilek, bular şu ulak çavuşat ile bizge şu bir ek ulak açılıp olana suyunu verip jürüyorlardı. Okunu unduk kalıp, başkanlık kalıp, yekaylap şöylep jürgen günler olgan. Şu men aytatırgan sözüm şu, rahmat, şu toğan runa ballarına Kudayım adı yönösün versin, beyişin versin. Bu kişinin arganda emaktasan jarışa turgan kişi. Barыңарға rahmat. Ben Amant Pazarbay, Akışbay'ın oşa bala gezden oşa Kalpakuz'a şıka жылқы çele oşa kunda çıkıp biz koy çelek oşanda tayir ötüp dostbalı oşanın beri dostbalı gördük. Жақшы. Ulaqlarga birge var çelek Akışbay palvan özü ak gönül жақшы palvan bolçu. Her daim Koşa atlanıp, koşa ulaklarda bir gezim çelek şöyle. Koşa şunu geçeyim şöyle. Koşa yürüp, koşa tırtıp özü atı çıkıp, Akışbay'ın özü her yerge ulakta var, yengişke düşüp. Türek cezeden ikele palvan bolu atı çıkan bolcu. Koşa yaşırda dost bolup, oda gezde. Şu anca jürü ulakta birge baratelek, ulağa şirk beretelek, toylarda birge olup kalatelek. Şu ben azırak verdim Akışbay köp kattadı törek cüzdemeden. Bu yağı canlıvat demeden beri, Kazakistan'dan beri nemelerden beri varıp geliştik. Ben Laytala öğrendiği ilgili Karmaz Kalkozunun Kamançayınca yaşap Acıvay ve Akışbay tağam bulat bir tuğan. Şunun altında göp ulakçı yaş vağımda şu kişilerle koşa jürüp üzöngüleşip olup bizi göp nerseleri tarbiyelep şakitleri östürdü bu kişi. Bu biyağı özgün, biyağı o açı jallavat hoşka değeri yetişip varıp her yerden sorunlarda alıp turgan tağammış. O biz onun kızıkta okuyalarda ne var hem bu kişi cini gelgendi ançamça karmagandı şu at patmayan gömül ötken günleri hem boldu şu tağam bu oşantı biz köp jürdük ayak bayağı ulak çavuşup hem negizi bu tağam oşa at canında jürdü de şu öler ölgüçe daymış ol nimetkiçe at canlı oyunu öyle attan üzülgen yok. Bunun şu ulak çapkan günleri bu yağı alış karavay azremi teknik olur da atçan geççeleği şu soğuka karga karavay. Yani negizi bizde türeğe avaz var şunun şakirtleri olup göp yerde görsetip yenişte bir daha yolu bul hiç kim kaldırgan yok. Bağlığın baygeminin alıp jürdüt. Negize tağamı şu yaşka gelip hiç aldırgan yok. Ana nemi buna bu kişinin şu bala çakası tuğan urukları şu kişine buna stadyon katın koyup bunu. Eski nemi atın öçür böyle de şu stadyon katın koyup atağız. Yemi tağam ömür bayanlar şu lemi daha benim buruklar daha gayet öttü. Negize şu at canında jürdü tağam şu negize. Şöyle mi oğlanlar? Ben şu boyunca şakirt olup jürdüm. Ben Kadambay Makış. Uşul Acıvay Akışbay palvandın tuğanlar olum jakın. Kalvan menen bir yaş ulu. Yaştaşelelek başlı. Ayılda ten ösüp ten çoğoydu. Oşandırı palvandın fundamenti varlı da palvan rayonda bu yağı özgön var yok da aldırgan yok, alılı jürdü, yengil jürdü var yerde. Oğlasqa çeyin, Kırgızstan'a çeyin bargan, çempiyonlukka katışıp. Yağı Kazakistan'a çeyin bargan. Palvan ak göngül ayvay жақшы adamılar. Adamdın göngülün kaldırıvagan. Жақшы adamılar. Benim familyam Beki, Fatım Şeralı.
uşul aytala aile hökümetinde aile hökümet bolup da işlep jürgenmin. Hazır uşul wagtda aile hökümetinin orunbasary bolup işlep atan bir 15-16 yıl bolup kaldı. Ben bu aile dağlardan bardığım bilen oşan içinden bizden gözümüzge öte katı urungan kişilerden biri uşul Akışbay Ağız bolgan. Sebebi Akışbay Ağız uşul aile hökümetin kaysi jerde olmasın avroyun saktap tolka jeňiş üstünde gelgen. Kayerge varsa dağı alıp keletele bu kişi. Ulakta olağı, yeňişde olağı, biz yeňilip kalgan degen jerin ukkan jerimiz yok. Özüdel aytatyla hiç anday bolgan yok dep. Anan şu töre aksakaldın en bir barıp durgan jakyn şagirdlerinden biri bolgan. Töre aksakal daim şu kişini yetiştirip jürgen sebebi çoň ulaklarda atlardan butu ezilip şu toktop kalganda anan töre aksakal menen şu Akışbay aksakal atlarga zabır boldu koy jazalı ulakты da ana ökö girip alıp çıkıp ulakты çaçıp жазган günlerinde görüp jürgenmiz. Eme töre menen bu kişiler bizden aile hökümetten en bir paçotlu adamlarının biri bolgan. No giyinirak sal bizden getdi mi, nemede getdi mi, şu yemgekleri jakşı bağlanbay. Şu kişilerin atlarını emet albay kaldırıyoruz. Este var, biroq şu kişiler turalı bir jakşı çıgan жазıpçılar dile çıkmadı. Bir jakşı Abduray Sultan diyen kişine yazdı. Anan keyin al kişi dağı taştap koydu. Anan hem şunu bir ürkünde ötüp jaza turgan adamlar çıkıp bir aldığa sürey turgan bolup kalgan bolsa biz aile hökümet tarafından ar wagtda faderske kılabız. Sebebi bu kişiler bizden en bir patriotni aksakallarыбыздын biri. Emnen aytar? Bu aksakalыбыз kaysi jerde bolsa tördün görkele nasihat sözünü aytıp, jaşlar tarbiyalap, jürgenlerini aytıp, geçeğinde bir jakşı süýleşip jürdük. Hudaýdyn işi şunday eken, yaş ele getdi, bu kişi dele öyle 80'ge dele var baktır. 77 yaşında ele atlanıp şu bugün geçeğin yaşaganda ama özünün ağzından da köp sözlerdi vatile. Bir kem dünya degen şunday. Muna baldarına rahmat. Bugün şu kişini eskerip özü şu kişi atçalında göskön kişiler, jürgen kişiler dep şunun atından ulak verip stadyonuna qaatın koyup atkanda biz özümüzde suyunu atarız. Aliyemi stadyonun dokumentasyasını anday munday dokumentlerinin bardığı biz turla beremiz ana. Hiç kantama olmamızlar jasap beremiz. Atın koyu oşa jerge dokumentan büt bardığı turla berege aile hökümet moyununa alat. Kanday çıgım bolsa da biz özümüzde demek beremiz yani. Mına azda olsa mına alıp koy. Atağın atından istadionda, palvanın atından istadionda koyup atsın. Atağın yaşın sağa versin, bütün versin. Bardığına tınç bolgula. Ömürün uzun bolsun, kızların da ömür uzun bolsun, ağa tuğanların da bardığı ömür uzun bolsun. Her daim şu ulak çağıp, şu yaşlar oynap jüreversin maksat edilsin. Kayda yaş, berkat yaşlı. Palvanda yaşlı. Ulan evet, tutar, ver. Молодец. Karanti, go, palvanda, ben torayete, tölegende, palambay, var palvanda yaşlı. Bir yaşlı var ben, katıyda yaşlı, göğüttü. Men atam bilen öközün atabız bir tuğan bolgan. Oşol bu palman yaşından beri şu balçı olup anan oşol ulakka köp barçыбыз bärimiz teňele. Bizde daha ýetip jürgen ulakça uşunday sorunlardy alıp anan oşol bunun palmandygy oşol Törebekdegi bu ýakda palman bolgan. Oşo menen goşa birge jürgende anam biz daha goşa ýetip jürgenmiz. Sorunlardy alçala. Aýa gasergi bolganda barıp yeňişke düşjele. Ulak çapçalak. Bäribizden uşunday goşa jürgenmiz. Biz daha ýerçi uşu janja körüp bolup goşa jürüp uşu jerden şol örön boýunça Karagıljary öröni boýunça alay kudan beri şunday bolup jürgen. Palman alay kuga barıp oşol
Алайкуда дагы баягы Ойталда еңишке түшкөн, Көңдүктө еңишке түшкөн, улак чапкан. Мунун баарын билебиз баары, эл деле билет. Жипромдо дагы еңишке түшүп, Каздар да барып, ошол Үч Капчал деген жерде барып еңишке түшкөн. Ошол жерден дагы сорун алып, тай алып, кой алып, ошо Төрөбек деген палман болгон. Ушунун жан-жөкөрү болуп, жакшы иш эме кылып жүрүшкөн да баарыбыз кошо жүргөн. Şu çoğ atan atlарды алып берип мингизип көптөгөн жерлерге ээрчитип барып эл таанытып жер таанытып дегендей ушинтип үйлөп жайлап атамам дүйнөдөн кайтыш болду. Кайтыш болгуча ушу Жипромдо таздар туугандарда той болуп ошол жерге барып акыркы еңишинде ушу балам төрөлгөн болчу жаңы. Ошондо ушул атты еңиштен тай алып, ошо тайында ушу балама энчилеп берген. Алигиче балам ушу чоң атам берген торатты айтып жүрөт. Чоң атам берген торат дебейсиңби? Торатым де. Ошо атаман ушул ат алды ушуну чебересинен. Торатым. Ошо. Ошо эми ушу ниет кылып улак берип стадион куруп ушу ат майдан куруп эметип атабыз. Ошол эми ушу той жакшы өтсүн. Ушу элдер жакшы ойноп кетсе ошол сорундарын алып мен ыраазымын. Ошо сиздерге ушу туугандарыма ушу жерде келип акыл сөздөрүн айтып, ушу атаң өлсө дагы атаң көргөн өлбөсүн деп, ушу көргөндөр бар айтып деп, ушуларга рахмат баарына. Рахмат. Элге журтка ошо тай казан ачып берип, бул иштер күн мурунтан эле болмок. Мына ал коронавирус пандемия немесине байланыштуу сәл жылып дагы калды. Анын үстүнө апабыз өтүп кетип, анын да зыйнатын кылып токтотуп туруп калды. Болбосо ошо ак кар көк музга калтырбай эле бул оюнду баштап берсек болот эле. Шартка байланыштуу болуп калды. Анан бул кичине мини ачылыш болуп эле атамдын атындагы стадионго элдер топтоп атабыз. Анан чоң мааракелер Кудай кааласа 1-2 жылдын арасында болот. Үкамдын учу куур эмес, балдары чоңоюп атат, балдарына пат алып, аталарына аш берип, Кудай кааласа ошо стадиондо чоң тойлор, оюндар болот. Илгеркилер дали чоң акындар жазгандай, кыялыча сүйүү тусун мекендеп, бала күттүм кадырыма жетер деп, бирок дагы ойлоп опмун бул күндү чоңойгондо туш тарапка кетер деп айткандай, мынтип атаман тараган балдар, кыздар, 4 кыз биз, бир уул элек Күкөм эрте дүйнө салып, атамды кичине мүңкүрөтүп кетти. Ошол мезгилдердеги атамдын абалын айтканга эч сөз жок. Дагы чукур эмес атам баласынан бир уул 2 кыз калды. Ошолордун ызасы сыйын көрдү. Олорду дагы орду ортуна жайгаштырды.
көп жакшы иштерди кылды. Анан атамдын эмгек жолуна келсек, биз бала чагыбызда эле атам мал чарбачылыгы менен ысык суукта калып, тоңуп аккар көк музда ушу бизди ушундай даражага жеткирди. Биз да атамдын артын улап, ушунча бала чакалуу болуп, өзүбүз менен болуп, атабыздын атына, апабыздын урматына жаман сөз айттырбаган жакшы, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болот деп мен бир туугандарыма чоң ишенич артам. Баары бактылуу, өз ордун тапкан. Айылым, эли журтум баары атамдын ушу жакшы жактарына деп эскеришет. Анан эми атама деген бир эки куплет ырым бар эле, ушуну окуп коеюн. Эми буну жактаганга убакыт болбой калды. Кер кашка болду мингени, кең алам болчу жүргөнү. Көп жакшыга кошулуп, көк боору болчу билгени. Айткан сөзү алтын болчу уйган, акылына сөз жетпейт го айтылган. Баскан изи белес ашканы, бул ааламда күчү калды, аты калды айтылган. Тагдыр татал, тамчы сууга зар кылган, турмуш ушу барды жокту бир кылган. Атабызга алтын таажы болсун деп, биз окуйбуз 5 убакта 5 Куран. Азыркы мезгилде ушу тууган урugum, эли журтум, бир туугандарым баарыбыз атамыз жүрөгүбүздүн төрүндө, көңүлүбүздүн бийигинде сактап, урматтап сыйлайбыз. Ушу келген мыймандарга ушу жакшы ниеттерди, жакшы каалоолорду айтабыз. Бар болсун атамдын арбагын сыйлап, укамдын урматтап келген эл журт аман болсун. Бир туугандарыма баарыңарга бактылуулук. Атамдын атын өчүрбөй, баарыңар ыйман рызкылуу, келечектүү, кең пейилдүү болгула. Ал киши ушу берерге ашын таппай, мисалы үчүн мен эле билгеним ушу Алайкудан келет эле. Атамдын достору биз Андижанга келатабыз деп. Ушул жер бир чоң казандуу, аштуу жер болчу. Ушу атамдын карындаш уругуна үзбөй, уучун улап кете турган укам ушу урук туугандарды сыйлайт да кааласа ишенич артабыз ушу укам үчүн. Ден соолугу болсун. Атамдын карындаш уругу аман болсун, көп болсун. Уучу узарсын. Ушул биздин эстегенибиз. Мен ушул байдан бери айтылып өтүп аткан аты аталып кеткен аты улуу атабыз ошол Акышбайдын 3-кызы болом. Биздин атабыз ушу элдин алдында ушул үй бүлөдө дагы кадырлуу болуп кетти да. Биз атабыз менен аябай сыймыктанабыз. Атабыз бизди эрктүү, мынандай баягы айткан сөздү көзүң жеткирип туруп чече билгендей кылып бизге жакшы тарбия берди. Улууга, кичүүгө жакшы ызатты кандай кылган жакшы тарбияларын берип кетти. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Мына ушул атабыздын тарбиясынын бир эле чекесин айтып кетсек, мына ушул уулдан калган балабыз, укабыз, бир тууган укабыз ушул. Мына азыр биз буга биз кандай улуу сөздөрдү айтсак дагы буга азыр кайсы улуу сөздү айтышыбызды да билбей атабыз да. Укабызгачы, укабыз ушундай улуу сөзгө ылайыктуу кылып ушул атабыздын атын коюп эметип берип атат. Аны жөлөп таяп турган ошо туугандарыбызга дагы рахмат айтабыз, биз ыраазычылык айтабыз. Бизге атабыз аябай татыктуу тарбия берип кетти. Биз атабыздын тарбия жагынан дагы баскан жүргөн, баскан издеринен дагы эч качан намыстанбай башыбызды бийик көтөрүп айта алабыз. Не дейбиз эми баягы өйдөдө бар жок биздин чоңдорубуз айтылып кетпедиби? Атамдын каяка барып, кандай улакка мына атам эч качан ушинтип жеңишсиз кайткан эмес да, жеңиш менен кайтып келген. Атам эми ошол акыретинде дагы жеңиштүү, жемиштүү болуп, эми биздин максатыбыз атам ошол жакта дагы Аллахым өзүнүн рахматын алсын. Атам дагы ошол жактан жакшы жайда болушун биз Кудайдан гана суранабыз. Биз да азыр жакшы тилегибиз ошол. Мен ушул үйдүн эң чоң келинем, эң кичинекей келинем ушу мен болом. Атым бар Чынай. Ушул жерге келип мен дагы ушул элдин ишенген келини болгом. Ошо атамдан бизге канчалаган нерселерди, канчалаган чогулткан немелерин биз ушинтип тутунуп бурунуп отурабыз. Ошого чоң ыраазыбыз. Мен дагы ушул жерге келип эки кыз, бир уулдун энеси болуп отурам. Алардан Кудай кааласа азыр 6 неберем бар, Кудай кааласа.
ошолго чоң сыймыктанам мен дагы. Ушулардын өмүрлөрү узун болсун. Ушулардын ден соолуктары болсо мен дагы ушу ыраазымын. Анан ушу ажем бар, ушу кайынсиңдилерим бар. Ушу баарыбыз бир бололу, баарыбыз ынтымакчылык ушу бир бололу да. Мен Токтосун Агулипамын. Ушул үйгө 91-жылы 24 февралда кайнатам ушу ат менен ЗАГСка чыгарып эле көчүрүп келишкен. Анан азыр жолдошум мектепте сары кол кошобой атат эме. Анан ушул үйгө келип аябай кубанып, атам менен апам аябай сүйүнүп, аттар менен ЗАГСка биринчи биз чыкканбыз ЗАГСка чыгарып, ал мезгил эч кимде жок болчу, ат менен чыгып. Анан бизди чыгарып, ушу кайнатам көп жакшылык кылды. Ушулардын колунан көп чай ичтик. Ушул үйгө биз келгенбиз. Бизден менен кийин анын абысын келген. Эми кайнатам деле болсо жакшы болот элем ушул убакка чейин. Азыр бүгүн деле жакшы болот элем. Азыр сүйүнүп, кандай немесин сөз таба албай атабыз. Анан ушу жаткан жер жайлуу болот. Азыр ана элге дагы ушу ат майданын куруп атышат. Ол жерге деле кыйла элдер рахматын айтышып, сүйүнүшүп, канча эл келди. Иши кылып атасын бере берсин, жаткан жерге жайлуу болсун ушу апам экөө. Калган жаштарын ушуларга берсин, бала чакасына. Жакшы күндөрүн ушу бала чакалары көрсүн. Ушуну не дейм анан. Эсте калган күндөрүм жокпу? Жаш келин болуп келген үчүн. Эсте Сүзүшүп калган күндөрүм жокпу? Сүзүшүп калган күндөрүндө болгон жок, анда мен жакшы тыкаң келин элем да. Анан жамандык деле жакшы да айтышпадык. Ошо кайнатам менен кайнем сөздөрүнөн аябай эле жакшы эле сөздөрүн уктум. Жакшы келин эле, тыкаң келин эле деген сөздөрүн уктум. Анан өтө деле шалакы палакы болбоду. Жакшы келин болдук. Мен бул атамдын бир жакшы жактарын айткым келет да. Атам ушул үй бүлөдө эң чоң болуп жаралган үчүн ушу атасына, энесине кол кабыш кылып ушул тиргиликтин оор кырдаалдарын согуш мезгилинде өткөзгөндүгүнө байланыштуу ушу тиргиликти тыккан кармаганга аракет кылат эле. Анан тыккандыктын дагы кеңиричилигин пайдаланат эле. Келген кишиге казандашы даяр, кел деп куштап, бала болуп, балапан болуп куш болот, бала болуп киши болот деп кичинекей балдарды заттаган. Анан сырттан келгенде ошо урук туугандын кыздарын өзүнөн да бийик карайт эле. Ошо кыз баланы сыйласаң кор болбойсуң, кызды сыйлагыла деп жеңе. Мисалы үчүн мен азыр 60-ка чыккан жеңем бар, мени өзүнөн өйдө отургузат да. Кыз өт депчи. Мен ошол ызасы, ошол ата бабадан калган калыптанган ызасы деп сезем да. Атам ушул өзүм менен бир тууган, 4 бир тууганын үйлөп жайлады. Ушул үйдө мына жерде чоң атам кичинекей үйү бар эле. Анан 4 бир тууганын 4 жерге жайгаштырып өз-өзүнчө кылып, ошо атасындай мээрим төктү да. Ошол үчүн 4 бир тууганын балдары ошо атамды чоң ата катары эсептеп, чоң ата деп сыйлашат эле. Анан атамдан ошо 20 небере бар. 22 чеберелүү болду, угуштары кур эмес. Мынанча өмүр сүргөнүнүн акыбетин ушул баскан турган жеринен коро жайынан сезсе болот. Эми кычыратып, хан сарай болбосо дагы ушул жерде көп адамдар чай ичкен колунан. Ушулар заттап сыйлашат, Кудай кааласа. Мына келиндердин баары акыл эстүү, имандуу келиндер. Алды менен кирип, арты менен чыгып, атамдын улагасынан кирип, төрүнө өтүп, этектерине бала төрөп, бала салып берип, мынантип учун узартып отурат. Мен баарына ыраазымын. Бизди сыйласа Кудай кур койбойт баарын. Ден соолугуңар болсун. Мен таятасы болот. Болот. Майя стадион жакшы болот, сазылтой, жакшы тамашалар үзүлбөгөн, жакшы стадион болсун. Болотан бала чакалысын урмат сыйын көрүп ушундай. Тойлордон үзүлбөгөн жакшы жигиттерден боло берсин.
bala çakası, destүү, akıldуу, жакшы жигиттерден болсун, балдары, кыздары, ушул жерден кыз берсин, келин алсын, дайым ушундай жакшы күндөрдө жакшы тойлорду кылсын. Ошол чоң атасына неме кылган стадиону дагы ушу көптөр адамдар ойноп ошол жерден жакшы тойдой болуп, жакшы неме болсун, стадиону жакшы. Aksakalımız at çalında ösüp şu sizlerdey oğlu ulak çağıp bunun ulak çağıp yürgenin bardığınız biliyoruz. Hiç vakta aldırgan emes alıp gelgen oblastlık dengelde Kırgızistan'ın dengeline çeyin varıp yürgen adam olgan bul. Özünüzler bilip buna uşul kişinin hurmatına berilip atkan sıydı jakşına kayıntımak menen çağıp göңүлүңүздөрдү açıp şu yetişinizlerge biz tilekteşmiz. Şu sizlerden suranız buna şu tamaşanı açık dep jarıyalap koyuğa ruhsat ettiğinizler. Evet tuğanlar, uşul men akamın demesini mına açılış stadionuna şu gelip şu yerde jakşı oyunlardı kurup pençaman jakşı oynap kettiler. Anan akamın emi o bayadığın elle bilsenger gerek buna yaşlar bilese de sağdına ulgarkan adamlar bilet. Akam kayerlerde yürüp kayerlerde bayadı kulakları çağıp yengişke düşüp hiç vakta bir utulgan günün görgen emesmiz. Daima utukta yürüp yemi mınavı uşul mına açılı meyramına mayramın jakşı oynap çırt çataksı jakşı oynap ketkiler onlar. Урматтуу калайык калкым, Атам марекесине баарыңар куш келсиңер. Баарыңардын үй бүлөңөрдө тынчылык болуп, тойлордун үстүндө болгула. Атта минген аттарыңардын арымы армыштуу болсун, өзүңөргө ден соолук, күч кубат берсин. Не демек менен атамдын арбагы кубанып, арбагын сыйлап, кичинекей болсо мүкөм урматтап келген баарыңарга чоң рахмат, таазим этем силерге. Камчысын таштап белеске качырып келген улакка, чыңгырын таштап булакка чыңырып кирген улакка, Айтулла Акишбайдын ушундай даңазалдуу болбосо да кичинекей марекесине күбө болуп аткан баарыңарга тынччылык, ынтымакчылык. Ушу улакта чыр чатагы жок, жакшы ойноп, бири-бириңерди кубантып, жакшы сөзүңөрдү айтып кетиңөргө суранам сиздерден. Бактылуу болуңуздар, баарыңыздарга тынчылык. Assalamu alaikum. Hurmatlı akalar, ukalar, tuğanlar. Bu özü negizi ulak at çavu Kur'an hayatta düşkün attı makto. Vel adiyati zabaha vel muriyati qadaha dep. At topqa girgenin aytat, attın tuyağından çanlar çıkkanını aytat. Degele at düşünçalık ant içip aytat Allah Teala özü. Oşol daima şu attın üstünden kulabay, attın üstünde tulpardı, şu çağıp yürüveringizler. Bugünkü mareke, şu sizlerge açık, jakşı oynap, jakşı kaytыңыздар. Bardığınızlarga tilekteşmin, jana mına jerde Polat'tın tuğan uruğu, akalari, uşular ölök-çölök bolup, uşulardın çoğun salımı olup, tuğanın bolsa kaşında işi kolundan gelmesi de bir ötürse şu suyun iş bolat. Şu sizlerge de şu tuğanlarına da rastçılık,
Rahmat, daima ынтымақта болуңуздар, биримдикте болуңуздар. Ben bir tuğan yeğenimin, şu yeğenimin atından bärіңерге tez olup kalayım. Жақсы ойнап, жақсы кеткілей. Рахмат, сол uyuşturgan baldarga, жақсы байтаған үй білесіне, тыныштылық болсын, жақсылық, мұнан кейін ардайым жақсылық болсын. Жақсы bir buna uğulun apata verip koyğula balдар. Mayli, salamun aleyküm tuğanlar. Bugün mınavu Acıbay Akşibay tağamın mına at meydanında açılışında turasınlar. Şu silerge okşaman baldar buna Respublika tanımal çavendes bolğula. Daima şu birbirine sıylap jakşı ötkörürler. Kana bu şehirden şu Respublika'ya jetken baldar varlar. Kana 10.000 de koyurlar. 10.000. Başlayı vergiler baldar baldar. Assalamu alaikum. Kuş geldinizler tuğanlar. Şu ulaqты hem oyunda жақсы oyun көрgözüp, жақсы oynap beriңizler. Oşo gelgen adamыңızдарга razı bolуңуздар. Жақсы oyun көрgözüp beriң. Жақсы sorunlar var, Kuda kalasa. Bundan keyin de hazırında kiçinele açılışı, Kuda kalasa. Keyin mınavu jerde eң kişi күрөшү, аламан улagы, күчтүү sorunları, жақсы toylor болот, Kuda kalasa mına var. Hazır şu yana kanet kılıp жақсы oyun көрgözüp kettiңizdер. Rahmat. Mikrofon men söyle. Cemilbek mikrofon men. Assalamu alaikum. Bugün mına Kuda aşır Akşibağamın eskeri günü olup mına Tayğazan kurulup. Kuda kalasa şu Akşibağamdagı şu mına o Kırgızstan, Sredni Aziyanın törebaştaman keyinki palman olgan Koçubayevga. Bu örönde bu kişilerge hiç kim tengelgen emez. Azırkılar hem bu kişiler hem bir kılımda bir kere turan palmanlar. Azırkılar hem ne var da Kıtay'dan emeslemedim. İçi var dersin içi var böyle çoğayvaydan. Şu bakın rahmatık ama şu asakaldın arbağı seni oldu dursun, bala çakasın, tuğan uruğun. Şu bugünkü merakın attın çözsün. Biz daha şu asakaldın köp patasını alganmız, hizmet kılganmız Allah'ımızga. Şu asakaldın jatkan jeri jayda toprağı tolkol şu bugünkü merakası tınç olsun, jıgıldı koptudan uday çaktasın. Buna kızları da getir kandaşlarım. Şuların da ömrüm versin, baktığı olsun. Nevreler de şu Akşibağamda palman olsun. Amin. Tınç olsun barakallahu. Paranın salmaklı kural jaragın götürüp alıp turqagan kulaş batırat tura alman betmingen sarada aldı da gelçü maraga aşkışında jet çeken altı gündür üçün araga alman bet şehit ketkende taştabay söbün talaga jonunan artıp kayranat jetkiri kelgen kalaga alemin akbaltanın çuvaga arstandın biri budaga kandap mingen kögal taşırga koyup suyaga çubaktan açkan düşmanlar çabılgan çöktey sulaga kogala kulpar bolboso çubak kılaga konga zatta kırgında kızılgan selde yakkanda ölüp gördün köyünden çalınıp hayranatlarda Kıtay'dın bergen şıpsaydan bulduğun sunup kaptalda çalınıp adı çubak çekesin kızgan açkanda kafir mergen şıpsaydar çekegen attanda başını kesip alınlar düşmanlar çuğlap candan bateken sırgak dedirgen kadimki Kokşeviç degen ateken alemi kılıp çobanın direyle jetmiş dildi jatlagan acımay bilgen kart başkadan adaştırmay üyürdü ardayım yoldu başlagan Alman bet sırgak Kıtayga çalgın çalıp barganda janına jaydak koştutup kart kürün bulanganda yılgıçısı Kıtay'dın Karagul degen balbanga Kıtayca bilgen Alman bet Kırgız'dan oldun aldık hep kartlığındaydık kalkanda Sınaf görse kartlığın sını başka maldan da koşup koyduk yıltıda Cügönün çeçip saldanda adamdan estün kart küröler alaşıp maldarga Cıltının bağrını erçitip ala toğu göstey salganda Koraygır menen Karagul tosalmay kalkın armandı Altmış dolgun asıyda Temirkan çapkan tört tulpar jet almak emes yakında Sagıngan çıkar kayranmal Kırgız'tın çöbün taşında Mal bolgon menen tay toru Bay bolgon eken akılga Ademi semetey mingen tay bulun Daratsız kişi minbegen Çağılganday tes çurka
yok, çarçoğunu takır bilbegen, süzgüdey taza denesi, külü yok eken girdegen, Ürgöçtün kara suusuna, mütkösten süzüp girdegen, suğurulup çıktı balıktay, su bolboy kurgap güldenen, çurkagan gelde tezgide, bir getse gerek günmenen, gençiligi bir gana süylögön emes gülmenen, getmen tuyak gen sonra, kurman bektin gel toru, joğulun salgan düşmanga, joğudun korkbuz geri toru, jığılın enne bilbegen, jılkın ennene enkene